Вчера ушидзе отримана схадска Skupštiny opštiny. Od 50 точков дневого шора 11 що одношили на програмі роботи явних підприємствах і установах, а 19 на програмі фінансування местних заjednicov u 2014 roku, medzi ktorými i Bačinci, Bikići, Berkasov i Šitski prilapeni. Bolo i predkladu z boku opoziciji, že bi finansijni plani i mesne zajednici Šid, Morović i Bingula boli zňati zo zňového šora, poneže novi samodoprinos nie vyhlasani, ali je Šitsko ostalo po starim, ta už u aprilu treba občekovať rebalans opštinského budžetu. Vynešený predklad o potrebi formovania kulturno-prosvitnej zajednici u opštini, za cože kulturno-prosvitné društvo Đurakiš zaklada už vecej roky, jak iniciátor také ideji, ale i na to závod odborníky vladajúcej koalícii neprilapeli predklad, ta o ním ani nehlasané.